Dakle, ono što znamo o vama da ste kao politički lider bili 9 puta u zatvoru i da ste gotovo sve zatvore u Bosni i Hercegovini prošli zbog samo jedne jedine stvari, a to je privrednog kriminala. Kako je to moguće da ste vi sada ponovo generalni direktor jedne velike javne ustanove? Odmah da ti kažem, odmah. O čemu se tu radi? Protiv mene jest povučen taj krivični postupak. To nije jedan, to je 9. Istina. 9 puta, ali ja sam svaki put, znači, pred zakonom stajao, pošteno sam sve odradio. Pozovi se na amandman. Recimo, amandman, ja sam politički, kako se ono kaže? Politička... Nije, ima... Imunitet. Imunitet politički. Ja imam imunitet politički, tako da sam od toga ocijepljen davnih dana. Ja jednostavno ne znam što mi postavljate takva pitanja. Pitat ćemo predsjednika stranke Obamrlih koliko ima primanja mjesečno. Nemojte me ništa pitati, ja ću vam reći, trudim se, šta krit? To je potpuno javno, znači ima tender, ima sve ljudi izglasaju, donesu u zakon 5.000 eura. Šta je sporno? 5.000 eura. 5.000 eura je moja plata. Da li primate 5.000 eura svaki mjesec? Je to godišnja plata? Preduboko ulazite. Mi smo se dogovorili prije početka emisije. Zna se šta se smije pitati, šta se ne smije pitati. Da li vi primate 60.000 eura godišnje? Ima li kod digitron? Kako ste rekli da primate 10 puta po 5 mjeseci je 5.000 i još ona 2 mjeseca. Pa dobro, nisu pa sad mjeseci u pitanju. Ja sam rekao da je 5.000 eura moja plata. Mi nismo govorili uopšte o datumima, odnosno danima, mjesecima, sedmicama, dnevnicama i tako dalje, znate. Imam 15 godina rada. Kad će se povećat plata kod mene? Možete još jednom ponad pitanje. Ja mislim da se nasmijemo baš ovako, džuturile. Ja već 20 godina ne radim. Tražim za zaposlenje 10.000 eura. Odakle im 10.000 eura kad ne radim već 20 godina? Posudi. Pa kako si ima kad ne radiš? Šta si očekivao? Jo, šta misli? Osim toga, 10.000 eura, ja toliko para za dan ne mogu da zaradim. Hoćeš ti posao? Hoću. Hoćeš posao? Hoću. Evo, brate se onda ovim ovdje iz ove stranke. Šta će ti posao dole u Kamenjaru? Toliko? Što si uopšte zvao iz širokog? Meni to nije jasno. Sačekaj, Antone, odmah da ti kažem, odmah. Kako si nam rekao da se zoveš? Anton. Anton, prezime? Košarić. Košarić? Ja tebe ne znam, čovječe. Šta hoćeš ti? Ne znam ko si. Nikad te nisam vidio. Ti hoćeš posao. Ne znam ako ima kolega. Evo ne kolega kaže. Evo, Antone, mislim da ne bude sve tako crno. Evo, daj meni 10.000 eura i ja ću da te zaposlim. Hvala. Dobro večer, Banja Luka. Dobro večer. Izvolite. Ja sam samohrana majka iz Banja Luke. Dokle ovako, moje dijete trpi. Samohrana majka i njeno dijete trpi. Ajde lideri, ajde odgovorite na ovo pitanje. Je li dijete uopšte njeno? Samohrana majka je u pitanju. Pa možda liči na otac ružan, možda zato trpi. Slušaj. Kad je bilo ono, to se nije trpilo, a sad se kao trpi. Teze, dajte iz ovu aplauz. Dobar dan, ja sam Amela i zovem iz Bihaća. Student sam i pitala bi gospodu kako misli da se poboljšaju uslovi studiranja. Odmah, mogu li ja otvoriti repliku? Može, naravno. Amela, odmah da znaš da ti kažem, koliko imaš godina? 18. 18? Kako te nije stid? Kako te nije stid, Amela, s 18 godina ti se našla ovdje nama da nas pitaš hoće se poboljšati uslovi studija. Je se meni ko poboljšavu? Jel se meni poboljšavaju uslovi? Da ti kažem, nemoj više da čujem da si takvo glupo pitanje postavila ovako ozbiljno emisiju. Nemojte, molim vas, kolega, pa nemojte, molim vas, djevojka je fino nazvala, tražila odgovori, trebamo da joj damo fin odgovor, jel tako? Amela, odgovor je veoma kratak i jasan. Marš! Bravo. Marš! Marš! Ja se, kolega, nisam odmah sjetio tog odgovora. Ali je istim kratak, treba se kratko odgovarati, jel to? Mene zanima je li Bolonja? Vjerovatno jeste po Bolonji. Zato što sam ja također studirala u Bolonji, išla u Bolonju svaki vikend sa drugim profesorom, mislim to se očigledno tako završava. Misliš da je ovo mene palo s neba? Ne, Amela, ja sam se preznojila i zapela.
Pa dupa se, Amela. Evo, izvolite vi. Nama u ovoj stranci nacionalno onesvišćeni ljudi odgovara kad su ljudi glupi, nama sad nije u interesu da neko nešto zna, razumijete? Zato, hajde ti, Amela, lagano spavat, je li jasno to? Koji jezik govorite? Ja govorim jezik naš i vi dobro poznajete naš jezik. Dobro, da li kad odete u inostranstvo znate da govorite neki od svjetskih jezika? Vidite... Ili mora sa vama ići prevodioci? Ide sa mnom kompletna ekipa, mi smo vrlo ozbiljan tim, znači mi imamo potpuno jedan mehanizam koji je izgrađen, znate, vidite ovu stvar, moram tu malo... Ja ću vam to sad u mikrosobi. Hvala, ostanite gdje ste započeli, a vi, gospodine, koje jezike govorite i kako predstavljate državu Bosnu i Hercegovinu na, recimo, mnogim sastancima u svijetu? Nisam razumio. Postavit ću vam pitanje, kako predstavljate Bosnu i Hercegovinu svuda u svijetu? Pa, ja mislim gdje god da se ja pojavim da je ljudima sve jasno odmah. Jer manje više ljudi u svijetu znaju da sam se ja u stvari odrekao svojih primanja. Znate? Vi ste se odrekli i gdje ta primanja idu? Idu u meni. Vama idu. Ali kao plata. Ne zove se primanja, nego plata ili plaća. A prima ga, zna se ko. Vidli ovo? Da li ste vi za Evropu? Ma naravno da je Evropa za nas. Sad šta imam ja tu se ne pitam ja znam, ja jednostavno poznajem tu stvar u mikron. Ja jednostavno znam šta traže od nas, ja ću im dati ono što traže. A ove priče naprijed, nazad, to je apsolutno trivialno. Izvinite, nemojte više. Mislim da mi nismo geografski u Evropi od kad je Evrope. Mi zajedno s Albanijom jedini ne možemo da putujemo dakle, po Evropskoj uniji. Nismo članica Evropske unije, nismo ništa. Mi smo ništa. Nezavisni. Nezavisni. Da, hoćete, bili smo u baražu, jel, prošle kvalifikacije, koliko ja znam, igrali smo protiv Portugal. Na olimpijadu, zar to nije odlazak u Kanadu? Da li znate ko je glavni grad Kanade? Išli smo i na Eurosong. Aljaska. Ma nije to ti onaj... Koji je glavni grad Kanade, ministrice? Toronto. Kako se ono zove kad se ona sjeno, kad se kosi? To je nešto, Ottawa, Toronto. A gdje je olimpijada? U Vancouveru. Vancouver, evo, znaju naši političari, recite nam još samo jedno pitanje. Kada će građani Bosne i Hercegovine ući u bezvizni režim? Ja ne znam što će nam uopšte taj bezvizni režim, zar nam nije bolje ovako kad imamo ovaj bezizlazni režim? Meni je to nešto isto bezvezni režim. Znaš šta, imam ja ovdje jedan prijedlog. Da se poveća cijena ovih telefonskih poziva, da ne zove ova svakaka seljadija.